kaatu soogite moo waa'ee kaalti na kaataa Ammoo. Ammoo. نعم guyyaa gaafa sana achiin bahee gurbachi bar gaara sana bahee intarneetiin bira deemee sun illee achiin baatee bar karaa mana barumsaa sana jechuudha. Iddoo akkasii deemnu karaa fagoo deemnu asumaan karaa turtuu barreessa. Maali? Xiqqoo dhaabadhu. Dhaabadhu. Nagaramti. Gurbaanni intala koo narraa fudhatte tura ilaaltee dudduubbee koo Jedhee gaddaa sanam. dudduubbee koo jirtiin jedhe ilaalin Ammoo ganam. jedhe Dalagaa yoo ta'u. nam fixaa fi jechaa jira. Nana dhiisii sin jedha bar gurbaa kana anuma likkii galchaan jedha bar. Gurbaanni kun loon taa'aa jirti. Shaayii dhugaa jirti mana sana kunu argeen ka'e argee jechuudha. Anuma ispoortii koo kan immoo gaa sadan hadhaa baradhe jechuudha. Hadhan xumura jechuudha. Hadhan bu'aasaa agarsiisan siin jedha bara. Akkana godhee asiin ispoortii amma waan sitti himu. Amma maal itti godhuu yaaddaa? Amma waan ani sitti himu qofa natti himu. Dubartii bakka qaxxaruun koo barbaada. Jechuun lubbuu baasu moo awwala garuu awwala qoy ispoortii koo tireeningii gochuun qaba maaliif beektaa qaama kileedee ho'ifachuu qaba ishee haay Amma akkana godhu. uy callumeedhi gurbattii ilaaluun siin jedhaa barnatu bira deemaa jira beekaa Amma ija kootii ilaalu bira sirratti. Akkatti dhooftu. akkatti dha'u moo Akka argisiisu. lakka gurbattiin annaqan Yeroo ma jalqabatti waa dha. gurbattiin hamma ati gurbattiin kunnooti ati kunnooti annaqan siin jedhaa bar Ilma dayita. annaqan siin Ilma jedhaa dayita. Ilma dayita. Ilma dayita. Ilma dayita. Turi. Qaama ho'ifachuu qaba. Qaama ho'ifachuu. Akkatti dhooftu waalaa kun. Qoy. Gurbattii wal argannee. Akkas jettaan. Wal argan. Akkas jettaan. Yeroo na wal argannee. Akka dheengaddaa kophaa miti jettaan. Wajjin jirra waan ta'eef akka dheengaddaa kophaa miti. Kophaa miti. Nama lamaan jirra. Angkufti nanggaan si jawab. Lala wala. Laafifta malee wal. Angkufti nanggaa. Ini mana kayak? Wal argannee. Dan abatis nana, abatis. Irree kee kana laa. Sekarang? Ela, mee jira. Irree kee kana laa. Mana baaftee akka tokkicha dhooftuu dura jeefu. Woi, natiin ta'i waggaa sadii si jira bara. Nyaanne dhunne. Otoo nyaanti osoo nu ginima jedhe. Maali. Gadi qopheeffadhu. Nyaanni jedhe. Akkaataa itti beekna hin jira bara. Yeroo beekan jira. Woi. Ba, sadi kau dulu deh. Tadi, Irree sekarang deh, kira udah deh. ati lakkooftu sirriit. Irree sekarang deh, kira udah deh. Laali boo sadii miti nama sagal hin jettu. Sagal deh. Gurbaanni kun kuchaapii sagal bu'ee hin jettu. Dhattee sadii bu'ee jechuufi. Amma sagal sih jadi lah, yore Sagal. itu. Yore kita kita udah nunggu cipte. Wanika. Ika beka. Minta eka gurbachi. Gurbatti. Dan, Amma. Amma waan si gaafadhu qofa irratti. saya mau pergi. Waan si gaafadhu qofa irratti. Dia putih kan ya? Amma eessa dha'u? Yore itu. Amma jechuun Amma kurbaar gitu cuma kaget cuma makan. kunnoon siin jedha bar kunnoo achi siin jedha bar. Harga tamti am. Intaarti kunnoo shaayii dhugaarti. Bakka amma kana buat rumah. Gurbaan sun immoo hamtuudha. Itu temi.
Kam. Cimaadha kun. Maagaa jechuun. Tokko of deejjee. Amma waan si gaafadha. Amma kana godhe. Amma waan si gaafadha jedhama. Gurbaa kana tokkichaan lubbuu baasu moo jechuun ni kun Grand Boor jedhama. Kamitti dhooftaa fakkeenyaaf. Grand Boor jedhama. Grand Boor jedhama. Grand Boor. Akkana. Jechuun nama bare. Dikkoodha. Ni guflee bare. Istaayilii hojjechaanii. Istaayilii ispoortichaati bare. Akkuma gaama achuma. Okay, amma akkana godhe gaalaamaatti maqaa. Hin ajjeefsuni. Ila. Lubbuu isaas keessatti hambiftu. Hin ajjeeftusi. Achumatti moo? Achumatti baasu? Achumatti hin jajjabeete mana lubbuun baaftu. Ila. Hin ajjeeftus akka inni hin duune. Akka inni hin fayyadu. Ila. Inuma katakkatta asii jedhe laalaa inuma katakkatta jechuudha. Inuma katakkatta. Sana maaltu baay'ee sana si geessa si. Tokkoon gahaa jira warra. Yoon immoo jabaate anuyyuu si biran jira. Waggaa sadii bara geessi jedha bara. Waggaa sadii? Akkam akka waggaa? Waggaa sadii si. Lafa laitee haala si. Beeru? Beeru natti mul'atan abbichi. Nama meeqa ta'e? Gurbaani beeru? Natti mul'atu gurbaani. Nama shan argaa jira. Fuuldura koo. Eenyu jedhu kun? Shaansii bituun deeme maal? Maal? Argitee? Argitee? Kaanattan si beeka. Nama meeqa bitee kaa? Gas luguun bishaan. Nama meeqa kun? Waay. Yaa baaboo ta'uu dandeenya. Laa isiin utaa miti. Bar naan. Nadhahee maa gurgurti. Yoo. Bishaan hin taa'isee jira bishaan. Ati nama cimaa akkanaatidha. Ati nama jabaa akkanaati. Lechuun. Taa'isee akkamiin eebbata? Isa sila sitti dura sitti beesa. Inuu mangalaafatee jedhama. Jikees miidhameera amma ilaame. Inni akkasumatti kun ispoortii dursa dalaguuti bara. Ho'ifannaa inni ho'ifadhu inni tokkotti hidhahuun jira gurbicha. Bakka inni bu'e. Masallee bishaan siifan fide. Cimaa ibsa. Akkasii gurbaa. Kanadha. እሺ ተራኛ ግን ቁጭ በል እሺ ስምሽ ምንድን ነው? አትበይ። ስሜ ማርታ ይባላል። ይባላሉ ምናምን አይሰራም። ማርታ ብቻ። እሺ ጾታሽ? ጾታዬን እኮ አይቶ መገመት ይቻላል። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ሳያዩ ያመኑ ብፁዓን ናቸው ሲባል አልሰማሽም? አሳይኝ። አሳይኝ? አትበይ። ተነስና አሳይኝ። ምኑ? ዝም ብሎ መገመት አይቻልም? አይቻልም። እንደዚህ የቁም ግምት ትተናል። ወንድም ሴትም እኮ ሱሪ ይለብሳል። እሱን እኮ ግራ ያስገባን እኮ እሱ ነው። ወንድናሽ ብለሽ ደግሞ ሌላ ጊዜ ልትወዳደሪ ነው? ጾታሽን አሳይ። ምኑን ነው ማሳየው? ጾታሽን አታሳይም? ምኑ? ጾታሽን አታሳይም? አንድ አታሳይም? ሁለት
አታሳይም። 3 ውጭ ውጭ። አላሳይም። ባትሪ ተራኝ እሺ። ስም ሄርሞን። የኢትዮጵያዊነት ስም አይመስልም። ጾታ ሴት። እሱ በኋላ ይጠራል። እድሜ 13። ትንሽ አልበዛ? የምታሻሽው ነገር የለም? ምን ነው በዛ? ጉድ ሳይፈላ እውነቱን ትናገራለሽ። እውነቴን ነው። ያመንሽውን ግን ጽፈር፣ በኋላ ግን ይጠራል። የወንድ ልጅ ደሞዝና የሴት ልጅ እድሜ አይጠየቅም አይደለም የሚባለው? ይጠየቃል፣ ይመረመራል፣ ይጠራል። ህብረተሰቡን ጭንቅላት ለማስፋት ለማንቦርቃቅ የታሰበ ጥያቄ። ሽልማቱ ምንድን ነው? ቀጣዩ አመት በዓል ምንድን ነው? አመት በዓል ነው። አዎ። ስለዚህ ሽልማቱ ዶሮ ወይም ከብት ነው። አልገባኝም። አይሽ በእናትሽ በኩል ሴት ነሽ። ዶሮ ብንሸልምሽ ጥያቄ ቁጥር 1 የዶሮ ብልት ስንት ነው? 12። የወንዱን ነው የምልሽ። 12። የኔ ብልት ስንት ነው? 1 ነው። የዶሮ ብልት 1 ነው። አይሽ ዝም ብለሽ አንቺ እንደ ፋረስ ዝም ብለሽ አትጋልቢ። ጥያቄዎቹን እኮ ዞር ዞር ብለሽ መመለስ አለብሽ። እንደዚህ አይነት ግራ ማጋባ ጥያቄዎቹን ነው የምንጠብቀው። ተጠንቅቃችሁማ ማወቅ አለባችሁ። ይሄን ገባሽ? እሺ። ጥያቄ ቁጥር 2 ዓለምን ለመጀመሪያ ጊዜ የዞረው ማን ነው? ማጀላን አይደለም፣ ንፋስ። ጥያቄ ቁጥር 3 የቤት እንስሳ እና የዱር እንስሳ ተመሳሳይ የሆኑትን ሁለቱን ግለጽ። ድመትና ነብር። አይደለም። የቤት አህያ አለ፣ የዱር አህያ አለ። እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። ማለት የትራፊክ መንገድ ላይ ዘብራ አይነት ከለር ያለው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 4 የግሪኩ ፈላስፋ አባባሎች አንዱን ጥቀስ። እኔ የማውቀው አለማወቄን ነው። እኔስ? ጥያቄ ቁጥር 5 ስፖርት ድሮግባ ስንት ጎል አገባ? ለምን አገባ? ማን አገባ ብሎ? ይቅርታ፣ እኔ የምለው ይሄ ነገር ጠቅላላ እውቀት ነው ጠቅላላ ድርቀት? ድርቀት ብትይ ምን ትዝ አለኝ? የጭንቅላት ድርቀት አለ፣ ሆድ ድርቀት አለ። ይቅርታ፣ እርስዎን አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት? ይቻላል፣ ጠይቂ። የሬዲዮ ሞገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈለሰፈው ማን ነው? ታይ እንደዛ አይነት ጥያቄ አትጠይቂ። እኛ እንጠይቃለን እንጂ አንጠየቅም። እኔ ግን የማልሱን አላውቅም። ቺኮች ማለት ነው። የፈላ ቺኮች ታዲያ ወራ ኮልፊሲስ ኢልማን ኦሮሞ ሁንደ ቀላላት ካለከስ ይላል ካን ኢልማን ኦሮሞ ሁንደ በሸነፍሲስ
qeessi kofalchiisu.